Nganchira bakusingili bageli boni gakole video ochia se kitutu chache note as Japhet Nyakundi ari omujumbe. Nende ko na baba abajumbe bande bonse bakonyetegera. Japhet Nyakundi to base gwanja chiseki chiche kitutu chache note. Twanja pi nga matanga solonga za ndo bago baro chiseki nguru anuchire. Nga solonga zuko kwana eseki nguru anuere. Mo base gwanja. Kero kene na korochilizia gokora Anthony Kibagende likondo. Tukakasti kiti maana tukarangelire. Lakini bado na rojeli juzi bado chiseki nchabete ase kwa bwadeli likondo. Nenda abantu bako badai nende mbatu alde chiseki no mungwano go kunyarenji. Nyarenji tindo chinga nara big threat to kusia si Japhet at this level. Hekotina ako mora ground. Chio kesho nechibira nchina iguli nyarenji. Umundu na vere ngoro kuchimono asanyo. Nyarenji juzi acha abantu bakuchuchache no tumogo ntevi. Lakini tinda moranga nara big threat. Usinga ensali maji nara big threat mpake segi evento koba sama tangale. I don't thinking an evento koba boyo. In a nutshell ngo watenga omujumbo seated. Abe UDA, abe Jubilee, abe ODM. Ta base kwa lao chisegi chitoke ase constituency yae imiagusia eitalitabi magusi. Either way, eba ni yale tuna opposition go government. Omujumbe nero toko blame. We need order ase a county, ase constituency, ase ward and the Jones ya gusika. Yeah? Pone go Japhet Nyakundi. To base kwa lao. Chisegi chirane kitutu chache note kose chichake. Ngando baguitwa. Asiki ikikukusarili mono. Itakuharibia sana. Tiango tevinga bagusipa minto asomo ntoyomo. O confuse bagusi. Paka ono nisegi chacha etega Japhet Nyakundi. Abantu bagwe bulinga mungwano yega singo korale. Na tali kusupport Matiang'i. Bono na kituko chikokora 2027. Are you dear Matiang'i at the Jubilee? In fact, constituency yo confused Matiang'i. Wuna kituko chache note. Asenye njo mungwano yo kurukunga Japhet Nyakundi okorara magendero. Chiparo ubekire. Chiskurungwede wakanana chibasali. Ngwete chiskurungoro asikuchire. Okorera magendero. Let us be very honest about that. I think is among the leading MPs in performance in the Gusii region. Chipara chikwe kuchilami. Tinga yertine no soro namo ikerete. Bono koro kwa magendero. Abantu bakamwanja. Abantu abu bakanja Matiang'i. Bono go sinyuna ki. Na kibao chokora 2027. Matiang'i kusenja Japhet. Kusembozi. Abu no alete confusion. Amagendera rama ya Japhet Nyakundi tancha asaliwe nevurugu. Omuntu oyo magukwa asalili Japhet pi kisiasa. Oyo omubyeka. Usumuntu agwa kwa yomo. Yani boni ikano one time team. Tebu ati ground yogo chako di campaign Japhet Nyakundi. Tebu ati ground kia. Eyendo gyoka kiragera Japhet Nyakundi abu vurugu. Ibakuri excuse nga Japhet Nyakundi akorete mistake. Nende bono chiseki chiko nganya ga kitutu chache note. Eki kia koro kinga ngonyora bari enchere yogo di campaign Japhet Nyakundi. Bono nchende tukeleli bageli kwa sami Japhet Nyakundi. Asama gendero mbiyale na abantu mbarakete mbamaiti. Biko kwanja kando mbamaiti ngo mungwano nkorara magendero. Tika create confusion yeju o campaign kwa 2027 kutikara sama gendero. Taba suku kulikinende enchirende nga akutumia chinguru chache nyinge kudika kwiraneli we defend nga yanje naite toyo oyo tete tutalibantu bane nga say ngakokara people have seen him literally ka koro mujumbo na likondo koro kinga eribye ko monyene esebrangel byae na bate vurugu iyo Japhet Nyakundi don't allow that. You are among my favorite MPs bagusi na Matiang'i nkwanya kumurama tinde yuko kurama Matiang'i ayaruto gogo togi nene tinde yuko kurama Matiang'i amaskani no buate no monga inyole no molemere liole na magendere no buate Japhet Nyakundi ninki nainde kebe yakogara nyarenje don't think is a threat go chosole mono mpaka yakogara nga packet sigi chibasule neraro yaya tinga ne that possible tinga nyarenje na wate ground gete keneno ra chakonta binga kiragere
mpaka nga uko skills mpaka nawe chivijana yamatianga biwa kuchinda we abandi bakubwatwa encherengo talibija tu base kwa lao bintu bine bisali amangana amaya okokora kitutu chache note anu mujumbo ra choru na UDA ngisani kenta ebengo choru yakani metenga matianga be president eventually mpaka Javeth Nyakundi amu support yakanu mugusi ngiura akore ngiu support mtu talifu bugambi pako support matianga so tu base kuwe salary asichiseki bintu mbiro bitali biya gocha sole ake mukiabo nintukuru kanga epati yole taliero mugusiale abagusi bonspi ibaruchi Jubilee according to my analysis mbaro barachi go deviate because ntubwate some democracy regusi lakini boni ga bange baukwana na ki Jubilee bale ayoka pa UDA ekibado ngebe tikento kenene asabantu bakitu chache nota ngiye alinge threat nga kitutu chache note ngabono UDA no ikingilia big issue because nokateki amagandero na UDA yao egendo kenenda gotevinga ayo support Ruto abantu bagali bako support Matiang'i ekyo ngira bagendo kenene agara abantu nako bagire Ruto nende bagire Matiang'i nende bagwakire bali batagete bagire Ruto lakinya bangi bagire Matiang'i nende bagwakire ikingilia big issue. That is one thing a development ejoko karaga Ruto kocha kitutu chache note. It is the most important part yomugambi echolre gusiye. Ekina kege ntoba ntokolenda nge base gusali uneta bie yechisegi amatanga. I'm just saying it openly the way it is. Yakora na chile chi street njanya tu chache note. Njikubolia abantu na kibakoteba. Ntu tamu se one time. Mpati kibali. Javeth ngora na lo stay kwirana. I will go there and question the people. Teungi antu bakwana. But in the meantime from my observations, munando cha manganali. Javeth Nyakundi have a good ground. To base wancha kisali kunovo trigo yuwechi segi. Sutu chache note. Tima itiko semba bena kwana. Lakia sa comment section na moko engage. Myamuno sana. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel.